alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya ku fosin subarantai ne zalbarkantai kayan gogir gomdo makadi subarantawa ban kankati kanal hinza kanal turwa irfo yandir sabu yankasin da me a mutuwaran donan kurkan arango an dunya wora yadi mono irko hino daga bora irka ga charkubai irwar sujir subaranta da rakasi gane zogu banda gajin fonnai ya fosin subarantai ne zalbarkantai irko hino daga bora irwana kun sujira a wani barbata irga te kamar ganda irwana babo irwan dottija kan borkul kan goga hangan a cigabero wani sance se da cigabero sujire se bora bani sabai ni gama amma kan sai ni gane Alhaji Husayni Adamu kan bore ga da Alhaji Pasto dai hunkunan dirko subhanahu ta'ala ba a gamar gunda ira a ci gabero wal sujirara kan ti zogu banda gaji ne fonne da irko ba mu bumbo ko kare kai yan agogate da wai kai yan ate aine ha cina marubiyan wasu da cina ba hunan da yanse yadi mono dirwan na musu banante ba hunan da ya fondara wane wo bonno irga bari batate kamar ganda irwan babo irwana duttiya subaranta ko karanta Alhaji Husayni Adamu irgane na sai kubaini fonda kayan ni wana sijir subarantara dama da la aga kanu yause kubaini irsa ni wane ne da hari kware gono ga bai mu kan hari kware ya nyamai asital te wala ne zan labora to wadin maga halbanda kan agin bumbo fondo goyi Habiibu nin kan go sigiro wajine kinda zari ga kom ka kan ka tabbatan ni kan sigira gasu a gomo gasu irgo gudu jin ko yara gumgumo da mun kuna zaguban ki jin fonno wo ana ci gabero berandi an yulwandi ga tonton ka bisamat kan borga mila ai kai sabitonan di kanal hinzanta kan ci kanal triwal kanal turwa boredo di goitere kulu da suro da himma kan gai mu dan irse kan ganan irmi hinka irna taitonan di al'umma do an sabila kan simo sigiro wo goga bori nga kici bore gogu duara hansayan bore gogu duara sokoneyan bore kan yanga ke gane sato matano borgte ko furara sato satafo dumno ifono idanjine to ndi akul sikiro no go ga bangandi ga tafanni zaman tibora kunno go wasa pay bonga papa amma bura bayan kulu makadiye yigi guna raje yigi hangan to wadin magano sigiro kanar hinzanta kalamu koikin dai igugu sigiro katarayan aga bore gumgumo wadin serga sabi serga ngware ko ga kasbor fo ngware amani goy yulwandi se amino lakkal kanay di jin koyan inde kul marganta ay gen fondo go gumbum abore al borair sabgumo bore kayanga mo ni ne fo tonandi igugama to kango no de kiti al bora matkirni cida borbo be yangu tunir wana gomda kaydir wana hangal kayra iga irha mayno al boro manga borno irmini se Niger bodeno kan wonodin Europe da bahune agomoga go kokari kutte al'umma jin koyen fondara to wodi se no ga kanur se gumo ni bumbo zaman zarmai ne harai wasu kan kalkoyo fatara yaden ni bumbo mabangan di se maino katini ni manga borno maino kati Alhaji Husayni Pasto korinna Husayni Adam ki gabe da Alhaji Pasto Habiibu gin fondo go gungum da hayango hayanno kan ay hin kane an hariban bene zari ra handura jirra irko hinno go bay bor marji kan hayango wote don kuna irko kandir nan kan irgate kan nan borbobon ma kan yango go bore gan ce dace sintana dai ma da kace Husayni ay bab ma Adamu ay man haykala kwar fora kan sigine karambo bai kan go ko labora no di binni labora do so gundalora wala mene do sa gandara no dinne hayyan sara jiro kan sigine jiri zambar fod zango ya ganda waidu dir ko kala sabu songo jiri waidu cinde yanza
yaringa alborano ko kiano aroso bumbo no he diriga ba majin kunno mo bo no dinno aina qur'ani cew ko zumandi da fiki fonde da tere yankan bore dangaji na wato din ga ai kano Nigeria jiro kan sai ni kunci furno jiri zambar fo da zangu yaggan da waikin taki to jiro ne ko no din dai no aina islam tare ke wote ai misiku kandi dai Nigeria labora nan kai gwarga ba kalaina ansar kyauyanti no din yan kalaina addini kyauyan foyen dumte bumbo kan man islam tare kan maga magar makin doren ka ai ga mila ni hayan kano din yan kan ganan irin duka ka bore sai kyara to wone nga gici de dan di kai nan kai hay de wonan kan bonno nin zar bonno amma so labu bonno zama labu kulkan ni ganda hayan tiran te labu din boro matakanci ni kulkan ni ma ante burai din yeze to ya din kinno ya ni ganda labu foyan hayan tir kamata Niger sintina dai Nigeria bumbo wani gono to da Europe kan rego da ne kai hay yarin andi boreno gane ba dai dedan diga wala dumi foyan ga mine gwari to ba yarin ganon di hinzanoa kan ba zin di Europe wono da bodduwa labu bobe izno borgicia to yadin no man tingi hinne to yadin ga dir faham so ni wo do saganda borno ni gorgumu Nigeria so man non go ba so ay meci no bon ay sigi ba fune kala Belgique wala mine Belgium ko har fo kan sigi ne Antwerpen wala mine Anvers France noga no dinno ay wodo gore son to Alhaji Husayni pasto matkan ni koro koyaga ma wone o kankati Alhaji Husayni pasto to wone o aman boren aman haikulcin diga zama ine to matano boraga tegete Alhaji ameyegete pasto ko ne zama ikulma ne boregi bai to ifo no hal sababu yan gono kayan kan da mahin kawo kulu Alhajo ya riga mana bai irga bai mo kan nan kan ne ganda karano ni tun ni wal salamu no ba so mo irga bai kan ni wal salamu no amma pasto din no bore man faham ifo no kan da Alhajo da pasto din kuma bucar banne ayin fondo go gumgo habibullahi ni hayango zama hayango kan ne hariban bende ne za jire kan bisayan no bore di kai ne Alhaji yega ne pasto bora kait amane wofo ki wofo to sentina dai zai wote addina islam tare da no kane se ay go ku kirmo hay kul kare go ka bai fono ifo seni go gati ifo ko chanu amfano to din kan de Nigeria din talibara ay gidi ka bu kwar bore go wazu nan go kulu go ni jama ini to addino mo ifo seni go gati ifo ko chaddino to go wodara inniri satafoka kan irgo wazu ira islamai kala ay kan de sawara ne bonga ainin di na hayo aga hagu ayim ko kini tire wo chawgdi funo ara ngi ce naru ko na jira gan ko harfo kan sigi ne ogoja kan wato dina si kala koror sirba gundalora kamaruna gantano no dinne koi ay ka ka zum kwara kare zum dinna islam fo kwan ne zumbu kan tekisi bago birfo to agan dizi hinza wo burezi fo dal burezi hinka ikul beri al burezi hinka bero ikutte kab kwar boren amma wondo dizi woyo nge wo gwar islamiyan ay zumbu no din zankai din itaybon wup da wazu kan yi di ayar wala ga jingar igo go cabai sai kan ngai babu mbo goyo wote amma fonda hanna ne ha aine wo fo ki fonda hanna idede se to tirkan bo si bayin sin ka kawara ngai mo si addini fondo kulba islam tare woni yare ngai fo ne gite kalai ko kwara da na kantum bible choyan ayan tum bible choyan odin ai te jiri hinzanodin jirin zaden ra'ayi ban borai dinne no pastarai tira bo kuma bai wato dinga
so ay dirno din ka kanan kayir borego ko arfo kan sigine bini ba so bini ni gana se ago e do gunda lorano din Nigeria to no dinai ka wato din photo sambu yanka ce gwai ai gwanda zan kai gwanda studio kirgi photo sambu zamala wato din ka to nan kan photo kira a fatta tare kan sigine couleur wal color to haidina ay go guda rajin koyan kala wazo din irin sintin koyne to kin wazo sintin aine to songa yiwo imaino bibulo do hare alfagay kan yanga goni gumo qur'ana rada hadisi ra gono ay mo songo yirma barka te mukabila kaci keremi kerbayre kokoso to keremi kerbayre kokosadin ara nga no irgi ceci nangu sanda tawo kare nangu bere din wal batan bere dai songo hay kulkan kaci kabu kwara bore dar islamai imam margu to irgi cere mi cer bere ko sadin te to ayo fondo wadara isaino ka bibulo do hara bore kayan gabanga maslam tere na kasandi dinga bibulai inda mu kaka sintin son kai iga bonno min tuwe ta cindugu misalan imin hangi sino mo no min tuwe cin ta juwa misalan gai maran no min tuwe cindugu aran maran tucharse to wadana dai abibu ay misiku kandi dai irko hina dinga bonara bor zangaino foro aslam tare fondo wadara kan halhun kun kinningo salanwo dai kuban da ina da music kan ga faham da bible mo to am barkatar salama asigabu zama arade no sanne go kan ga am barkatar salama abori ya dinga dir faham sababu da yiti nigo al-salam min al-salam tare mo chow e wodi manda nigo di bore kati kuwa karigo ni ne ko kidi fono gido ni chowge mai tira kala atonan kingini no tirkan ni te pas yadin wodi magayi ne ginen sai alhaji ginen sai pasto to abori wona ya irfaham da mafari wona gimile irhangan kai sun amanto ime ga borfo ha ko ne da insha Allah barkan lo jindo to ko abori to sun alhaji Husayni pasto matkan astugu hunkuna a cigabero dirawora a cigabero dirawora astugu bor kulse kokaro kan wargo gite aine ha cina a wana jinkoyen fondara cina chauyen da wana antumo da borai makai kasalan matkan de iri wana irin tubiri wan kayiga yadi mono iri wana muhannai do hare kokar kulsino ka warsigite falafai bon maagadiyo yadi mono tirai bon yadi mono nongo kulhare woni goyberno kan dayman hire darete zamano karano irgo danga aran dumai sibagumo kayango kokari woni wote kan borai kayan zanzan kan borai gibai to woni sai no akanir se gumo mafahaman dirse matirse mabari bata kaina tirse tangamo wati fono aran furara ifo git sababai kanna nan wannan warbon sakullan din da aine ha cina wo sai tangamen da na mai a wannan musu barante sai tangamen to mare la yi sabun sai habibullahi hayan bafunante ga ngware ko ga mai mum duktu yan bafunante dirau di kyauyan ikulgu bori gumgumo bor ngware mo de bor chaw kulir ko mbono fahamay zama borgin chawdi dunyo kun si faham o amma din ganna fahamay chawen kan te kulu agen fanin si agen fam malum masi de rawe de rane de ne ko gun kan cina bobo is mat kul kan bora chawda asingi cina furu ak ko kermo kinge zai dondonan dingi cina chawyo modan tumo kala bure kan chaw gusaite ni ka kare wondera ikine de nigti iskin wan fokute to haidin cansa ngano to aiga aidir ka kanin zayar kai ni kanin zare ka doso aiga fongwan sari gir zambar fo da zangu yagga da waku cindenza kai kamo ai ka garar kunda fo gono kan
ai sikka bo ba kulu kanadabu kundano kayan ka iguga ne irki no chawandi irki ne kulzati igogi chawandi to ai kaka di ai dingara kanai se ai kai ta girbiyan kalai famdan ki goga te so ai ni chawodin samu konda ir kawyara ir kawya bore in tare kan binka ai te anduyan igogi chawandi ai goga chawandi kala eddu borfo kan ngamu chawandi ko zenno so aka an chawandi yo sambu ayo yegdara to habibullahi chawin wodin maga ai similir kwara ganda wadda kulkan sinika zarmikina tumula ma chaw erkober ngano bora kulgile tattira kerse erkober to ai mannan nan kai na roko kulu bure kulkan inde gu chardo kalem ko karkai iwani irki na chawan dan toya halanda dumuwa ne kama ki dumai wadda rana go yadin kina din sanni ziki wala ma aim di kan kina fono nem to ifo ki wona yirki na ifono to wadin kan dai ga na ruwan bobo ka koyir borera maliyan benayan nan kulu kayir bore go ko gidi halin gey wo ifoni gini haydin se aim ka ga nan bobo a barmai mato kiro go ga kine zayar waldo su gandara waltirwer gandara mantiyadin no bore dindo to so kayim ka gorko gun gidi yarin ga wo fokti kimo to borsen kimo bay mo kadidin do cina de no dum bore dim mo bere ko ne to nga kan non kun la bay dum qur'ano indi bere ko ne gogo diddu sannize wala ma kanka dinno ko sirgidi kan ir dumay kayinde go goro gork sinay irgidi kay rafo cinno so kayrim teriki na fataw yankine kalirim ko gudu wono diddu wono tere kirgan tumra yi cikan sannizo dumi fulani kinno amma irmo irwono ne ya dinne go gwewo teda kalir ko kande a ci gabero kak feri kana furara ine so kai sanni gone ne banga to kolo so barkan gidi ko koy kwarka kwara labu kan ka kudu idu nyakul margo nangu fo nangu follong o ir koy annema mo ye ka kan kati wasa pay we so ngonga ci kan yo furira ika kani gar aine to aya goy fone a kai go ta hinni jiri bobo ai dingi ne a arango samu kasai ya dinga mai no fondo ayo mi margo Allah ngi ne to wallahi ni no fondo to ngi kirga sanne antum kala to nan kirka sanne daru no fantu mana di ne fantu sanne so im kim ne hunkunir ga bayir misalan chaka e bon ifo ko ti chaka ifo ni chaka da de jine dimma so yadin no irka kisinta ki gabero ka hunkuna goye gote yanga tabori alhaji Husayni pastor irfaham matakanno ni tika sakullan da wala sababai kan ne cande ga koyi cinawo kanka taine ha cina a wana nimice cikin hinate a bahunan da yando hare da wannan mai cina ne aine ha wannan mai su bananta yi bahunan da yando hare to kadir kaga to nan kan ku bai kisine da ci gabero to wodi sai no kan sai gumu irme ne ha a ci gabero da rabakan sintin gici a ci gabero din ifo kati a ci gabero ra sangin nufai goyai kayyan waddan warjine wai kayyan sintin kayyan igogate wali ite bumbu to marela Habiibu lagen fondo goy sanne kay go ci ani bumboy sin se tugurela zamirgo charrairgo charbandairgo goy temu goy bambata ngiri kirkina irkina go ganna kasa wala min irkina go ga zabu agogo bu zamirgo margunda kinayan kan yan singe kina yogolandi iga sandan daga watkulu mo irbore iga sammuno kan din man kina fo sambu katini wane kunni man temu o dan sar sanno bura kyau dinin da go fa kare ni kagar sanni zangora waido kulan sar sanno cinna ga teda madalla da larabci no yadin da bore kan naru koi hausa tarera wala kurmi tarera nan kan gaidai a wadi yango ikulu nigidi ngai no ba gidan sanno gano wadi no kace kan bura temu wiza hasaro no gote zambore de wodi na ruka ngai wo si singe kina nan borse di go salam mo ngai do
ngai wo manci mote no ido mu kini wano salam ngai do mote mo ki kina kan boyir ko nin taka ayegi kina talfiniga ma goida amana magai kan binkinka to ta ci gabe rugwe sintina kina in kanta namai namu kulkan siri arslam tara fo kulu iri wo gobore kan yangu kokari furajanamti bawo kan ga islam tara fo mu bore yangu kan ga mu iga funanda wadiya iga funanda irsini ganya bonno gane ni si jefonwa amma ni sigan jefonwa kom jefonwa to ya dinno goye goge da in zanta nye zidabu ci bore mi charbai ko yin bure mi bai kan dun follow ningewo iri wanda kan kami dan dizar musongai amma ci gabero da rawaira bor kukkan wa ci gabero sole banda walira kulga bai kan dun follow amma hala ga fatta hun kun da ci gabero bore ai gini ne sakana da waiga kan kul wato din songai bor ke zarmani kan da yange din zarmi ke songai bor ni kan da yange magadan di boye no ga dama ngayo isi amma bore kayo amma hun kunin gaimo ka dai mu fonda kare amma stay safe fitina to ndi ya ci gabero no kaka ce bakan gawo boro do so bonno gawo bonno yadin tilber bonno don kai bori bai kan bora kulu za follon har yanda kite bore mur kare ko goro na ma dali ko goro nan wani yara to wone go hari bere kan a ci gabero te yara mun kun labu kurkarani ko kan da ya ci gabero boran gono kunni ne zerani ko ai sidin ya kai kane gir bande yo bore margu ka kai ku bai wani wai bore ni di ne alhaji kan jindir ga mangane a so iri fara charbanda inni charbai to wone wo nye zatare kunno man ba wani dan man taki ga bai ro dinga sigirai iri te kalim di duniya bo iri charbai su ma charginde yadin amma wone ra iri ma charginde sintina kina namo nye zatare wone wo nga kici hari bambata hinza kan ci gaba rudan gajina to abore im sambu jina cina din a wani bahunan da yango danga irbe kan cina su duka bahunan da man tibore ga chono ima antum ima sala ngai wona bahunara to cina din a bahunan da yan fondara yalla goyyan gono kan wargo gate kan nan bore lakkale me kaga wani bore kayyan in larabci ne cewa wal english ci ne wal faransanci ne wali gor kamar ganda boryangi koy kurmora imili kalangay te muhammad kanen ci dair borbo ba ido mote yanno min ci na san magadan ci ne for wanda min ci na furci ne fose to nodin har tangam fono gogite to habibu laigin fango tangamo kan gogite ngi ci sintina dai boy mo handi be kan ci nadin arano irkonin tunandi an talfiniga matkan bor fundo an talf borganda nira han fo agata to yadin no kina de mo igin ha alkawlo de han fo yadin ga fonda sintina kiro gana in kici bore mbe kan irgande wo kai kabu kini follono bore mor kyareyan wala bore nyam kisai da sanni kungu foyan dumiyan an bore kungai barmandi amma follon kano to koyin matinir gite matkai gingicin se irga sanni ze wala ma kulceci gande dara kadi hala follon no irgoci walir gonda ma foyan to ma yidin kulu didayir wanenno kulir gine gayi da mantir wanenno cinde kayen mantir wandin irmini kambanda da a gayir bore mera irsinga ka merigene wane asulo man fun karkin fulaniga amma su a hururci ma dalla to wadin sai bure kanyan niki na kyau zayin tire kyau kuli ga bai kan a wiza kin fulani no sanis fulani to wadin sai inna dudda len feri mo wala mene a ci gabe ron dudda len feri kara bure ga furo igi kyawandi bure kanyan wani kina gona igono iga kande sai kyau iga sintin za a kalamu kwai za kwai ne gande kulsan ne iga cincini iga kande yarin ga dinguwa ci gabe rudu da laira ni ga faham da dandi
dena niga faham da songai dena niga faham da zarma dena ikunno borgudu ya ma yeno irgin gi kan har follon ma hinza wala ma taki wala magu kan akulir bore wannan asin da ba fo kirfuru to wani yan nirgo sokon kan nan da mo da labu kulu sanni gonai kan nan da wani bandin kulu irgi kano sanni gonai se ngai mum ko goro ke ka sokon so kai mutonda gwamnati do wato ringa borem sintin kamfani ne abore to so antumo do hare fanti zai da kan kan da sancai bombore mi wa batu to Allah hare da ni gogi margu tire yarra wala har mine hala tire ngono kan hunkuna a cigabero goyeira a cigabero antum kai bere ko ni antum fannu wani yarra wala ha wargode fondara wargode margu ngoga wal binmo tire ngono kayen ite bumbo igono igo solanta barkanga barai boragin kana fande ya din no wallahi sanne kulkai kin sa sanda fanto wal dudalo akulu borai go gani gana igo gani antum fanto din a ci gabero ni boba antum koy gaba di antum iga samba am kaido ai mo mayar wato guna kani sokon cinde mo ibayan kulu ai mbono go gi antum deni antum wat kaido fondo ay sobe ki sokon wat kan aban ay ga no ci gabe rojin bore sai mine terfilana ngani akai ruwantum so kan kindiri aman ki sanni ngai do gidi matanin ngai gite ga kar matanin ngai gite na mu yulwar am talu makudo me woni yan wai ga bagumo kan yante igomo a ci gabe ro gorera basu ba to ya dinga so o kan gona kici a ci gabe ro ni bonguna yin borei igem ga margu gidi tirewo matanin ga gite ki funandi to wadin hanno kan aiwa sai guna teyengo de sallengo ngono ga guna amma matkala umma ga tikakar aga sai wadini a ci gabe ro jirbore sannino oh insha Allah to abori Alhaji Husayni Pasto to a ci gabe ro ni kor koy kanye ze dobo do hada zan kane a cigabero wo aka sinji ya sata aka sinji a cigabero agogo tangam kanganan dandi da zarmatarai da songai ikulu ibai kangai kula follon no bata mai dene mur chare da borai kakanya muksne da boryan an mi sai bar so dene inde ni go salan ni go zarmai go songai boro dai ni ne ha ni sine fono ni ne den go gutu wai sine fono ne asinga sanni mandi ko wone o awasirse awasilla kalko ni sai da fahamanti kul sambai kan sanne kaje kula follo bora kula follo to wodi sai na yi bayar ma a cigabero kan gogo kokare waite a cigabero matuno a wana wurin ne gandafo ya ranago labu marjano gara matuna gogin ga wana goye ya go konde dijina to labai gaba kadai mu ne labai kara a gwanda sokonen labai wo to yi wakin dugu kara ne zargo a goyira burkina kuduwaru benin togo ghana nigeria kamaru sudan gabon da chadi yadin europe da america da saudi arabia da mali nan ga kurano a wannan sokona din ko gon son so europe labu bobo no morgo tafo yadin france yangono holland yangono jama yangono swiss yangono iga bade ikulu europe de ni ne ma dalla labu waran kicin da fon labuwaran ki na fon kan a sokonen follon no tasi inna sambula bu fo to yadin kinno a ci gabe rogo ngi rawaite da labai kulmu igu goro iga fahamde kere ngi sokonente kan da alzanaye no wala ifono igate kadai ima a ci gabe ro zurmata kan gola baiwo kulijine nga no gani juwal ikan ninga sawara ido yani rubi mite dinga mu gani diya
igaren di mom to do wala gaksine amma fu kulgan fondo amingal zanaite mingay margaite matkai barada kine haddai woki gogite din a gobore tire bon da gobore tire bon labai karai go mana haya gangi to yate sin kan kan fo tabori Alhaji Husayni pastor irgo wana sijira wana alwati banantara irga ceciniga ifo gati ceyango da mo hen yango kan nigite iri wana gomda kai dir wana hangan kai se iri wana China a wani bahunan da ya fondara dir wana mai ibafunan da ya fondara ifo gati ceyango kan nigito nan da iri wana al'umma bora kulmar ganta do kan go gangan disi alalla sintina dai ceyango zamborga ina da mezi keno halamutu gama munamka to ceyango kan gaise wala mo hendi ho jina zami gibor karno ni mo mai ga mne mka to mo hendi ho jina mo hendi ngo mo ngici bor kul kande ir koynin taka ainiha wonin kanga ba ainiha ni furira to wo kango ni bon ni wundo ni hanga sinai e mo wani sanno zama fo kul kan wani sanno aten sinyeze mun kun bani ko sin way labu dinne motor orgo bani wal matarango ile bani samai no din nyeze abanne din nyeze hankani gite kula do noni abande no to kinawo ngano nan burega nyeze kinawo ngano nan burega basan da bas tare te kyargama wadin se ir kulmar ganta aiwai mohen ne kan ga sai kici buram bai ka fahimin bonse kan wallahi kino bonda ne ko ni taka ko ni kina ga ba bure kan asalan ga ba ya ringa bura ganin yezu bobo wadin banda bure mu faida fanka aiwo zarmano wala wo sungai bonno wala dani bonno ir kulmar ganta dandi boreno ir kulmar ganta songai boreno ir kulmar ganta zarmeno ya dini kulmo ir girbonke ainiha yarin andi asin fank fo kulu bore chargamara fanka mo amsin kete hijera amsin kete gorera amsin kete sanira amsin kete ba forra ba bore fo de kere manti char fayanka do hare bore fo de kere matkan ir kai gate songai boro manti songai bor kuno fonda zarma amma so yin sambu songai bor kuno fonda zarma no amma wazai da mamar ha mai sannino o amma bora kutte wazi yan bo kutte mamar ha mai o songai zaram bor fonda kede to haidina kan da go gete kuni gidi bor gidi ya din den di bora kulte nufo ha mayan bora kutte zabarkana ha mayan wal malbero ha mayan donc bora kul fonda kede wone ne o gabayin bore mo handi na kan nyiztrane dumtrane hari hannane kangara so kan bore mu hay imice to cengo ci fondu kurkan ni gana ka ci na din funandi kana modin funandi kunni mate ni fama no ni gabo no ni zibano ni mayo deno kuwo de gi cebore mka ka tafo ade ya bore mate fondu kurra zami direwe wora iri gonda famanta muradu iri gonda gabi ko ni muradu iri gonda arzakanta muradu kansi ban amma ira kurkena no go fam borese no go fam borese Habibullahi stugin se kini bobo gonu kan ayo goyira wallahi Habibu di tuni go miliyo fo keki bor follong ne ngene miliyo zangudam Allahu akbar me yir borera aga ne gabi bore kan yanga baya igara ngai mu idura ga yalam asibagumu amma igonge famai dan igonge kokare kutte to cengo kici iri arzakandai iri bayre kone iri gabi kone bore kulmu kamban kyar kambara imdi kina se kina mantika zan kai kamburai man ki zabo to ka haina akwai fari aste kadai babu yan ku banda gana ga sintin kamani se aga sintin ko murado yan feri to iri kina ya dino halan kulmu kina go ganda zama hunkunir kino wo a tonan kan irla bai university ra iga kyau bora mate doctor
zaman kun bor fondin dem ka kina ke sai ifo ignen sai fono go duara ifo tin fano kangara to kine kanyan tun ka kai borego ko kice ko te docteur yang te hay fo iman to bayir kina yadin ibbo bono gon kam to irkina ikulan dai denu bore deno salai yadin to irko se dir bumbay bon se dir aluma kan tun se ir kulmu kam dan cer kambara ir mu faida filano man ci filano wala jin bortare maga fitina burem sati burem di cerse bora kan go jinon ko suba gan ge banda burem tuti burem cendi woni iri to de wala tabure alhaji Husayni Adamu ki gabe da alhaji Husayni pasto neo no irkaga to irwana sijira wan alwato me waseno irga sabun se gumo da ce yango kan irin ce ni kaga to irse kamar ganna mo murada irga bayigo barkatai amma wodin man ganji matkan ninir donan dinda watko kingine al'umma goyo tunu cina se goyo tunu nisi kaye banda wose irgir ko subhanahu ta'ala ngwari ama nibana yadi mona mina lo maroko kanda mal barkadan ara kanga nan irma al'umma mu doga na faniga ga tonton yadi mono irwana hankan kai kayango giri gomdo irfo yandir sabu yan kasin da me amato ikul marganta do yadi mono maagadiyo karrano irgo salan inga mo wani goitere ikul marganta za ganda kalbene za bene kalganda ikul marganta irfo yandir sabu yan amato ido nemo no irkaga to irwana gore wonewo amega irsijir wonewo kaga to amega irga sabu bora kul marganta se assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh